Dobar dan, dragi moji. Drago mi da ste opet sa nama. To znači da vam se svidjela ova naša priča o Beogradu, kroz Beograd i kroz vreme. Nalazimo se na jednom od prvih čvorišta u Knez Mihajlovoj. Ovo je odmah iza Delijske česme. Tu možemo vidjeti nekoliko veoma bitnih zgrada, ne samo za Knez Mihajlovu, nego za ceo Beograd. Pre svega zadužbinu Nikole Spasića, broj 33, zatim samu Delijsku česmu, po kojoj inače ova ulica i dobila ime. Naime, kada je davne 1867. godine Milion Jasimović započeo sa regulacijom Knez Mihajlove, Knez Mihajlova se nije tako zvala. Naime, tada je bio gotov samo onaj deo ulice od Kalemegdana pa do Delijske česme i on se zvao Delijska ulica. Ovo je ostatak koji možete vidjeti iza mene od Delijske česme pa do Obilićevog venca je izrađen u drugoj etapi, a tek u trećoj fazi je Knez Mihajlova dobila svoju punu prepoznatljivu dužinu od 790 metara ili kako neki vole da kažu 1065 koraka. Knez Mihajlova svoje ime je dobila 1870. godine, jedna od retkih ulica koja taj svoj naziv mi nije menjala. Ključna, vitalna ulica samog Beograda od davnina, naseljena, poznata još u rimsko doba, kao Via Cardo, a u vreme kada su Austrijanci ovde prvi put za relativno duže vreme isterali Turke između 1717. i 1739. godine, ova ulica je počela da biva kao neka vrsta granice između srpske zone koja se nalazila na zapadu, odnosno dole, i Nemačke koja se nalazila na istoku. Iz toga dole postoje razne građevine koje su usko vezane za srpsku istoriju, tradiciju i religiju. Konak Knjeginje Ljubice, Patrijaršija, Saborna crkva. Moram to spomenuti, najstariju kafanu u Beogradu, Srbiji i Balkanu, znak pitanja čiji rođendan će još malo biti, odnosno ona je napravljena 1823. godine i za 3 godine puni lepih, jubilarnih 200 godina. S druge strane, prema istoku se spušta deo koji je trebalo da pripadne nemačkim građanima, to je onaj deo koji je išao prema Dunavu. Međutim, 1739. godine ta urbanizacija privremena i prva i početna je prekinuta zato što su Turci ponovo osvojili Beograd i ostalo na tome da Srbi nastave da žive sa zapadne strane, a donji deo grada je nazvan Dorćol i dole su uglavnom živjeli Turci i Jevreji. Na kraj krajeva, u Beogradu jedina preostala džamija koja se zove Bajrakli džamija se i nalazi u ulici Kralja Petra, nekadašnjoj Dubrovačkoj, a tu se nalazi i jevrejska opština. Inače, sinagoga se nalazi malo ispod Obilićevog venca. I to je jedna od stvari koja veoma ukazuje na kosmopolitizam Beograda, odnosno vreme kad su nam razni zapadni silnici i ovdašnje marionete prigovarali da smo ostrašćeni, da smo šovinisti ili šta god već bilo. Volio bi da vidim koji bi to grad mogao da se pohvali tako usku koncentracijom svetilišta tri različite religije, naravno osim Jerusalima. Elem, jedna od najpoznatijih građevina grada Beograda, naravno, Srpska akademija nauka, spektakularna zgrada, koja je započeta sa izgradnjom 1912. godine, ali se zbog ratova ta izgradnja prolongirala. Zgrada je završena između 23. i 24. godine. Na njoj možemo vidjeti impresivnu fasadu koja izlazi na 3 ulice. Inače, sam Sanu je napravljena s elementima secesionizma, akademizma i nekih elemenata baroka, a na samom njenom vrhu, kogod bude bio radoznao, može da pogleda zaštitne mreže i da osmotri razne figure među kojima dominira boginja Nike, boginja pobjede i naravno boginja trgovine. Srpska akademija nauka se je neka zvala Srpska kraljevsko udruženje,
pa je promenila ime u Srpska akademija nauka, a na njenom ulazu se može vidjeti stari grb Srbije, odnosno grb koji je Srbija koristila u vreme one posleratne, odnosno Jugoslavije posle Drugog svjetskog rata, kada je bilo poprilično zabranjeno pa i riskantno iskazivati nacionalistička obeležja i kada se naša lična domovina zvala Jugoslavija. Taj znak možete vidjeti za mene. To je znak na kome gori 6 buktinja i te buktinje su naravno simbolizovale 6 republika. Nedugo posle Titove smrti, 1980. godine, te buktinje su planule i izazvale jedan od najkrvavijih građanskih ratova u poslednje vreme u Evropi i demolirala Jugoslaviju, napravivši od nje nekoliko malih država. Ali o tome nekom drugom prilikom. Na mestu odakle smo krenuli u naše današnje putovanje nalazi se kuća Ljubice Avakumović. Ljubica Avakumović, prelepa zgrada, nalazi se na samom obodu Studentskog trga i njenom dodiru sa današnjim španskim kulturnim centrom. Inače, Ljubica Avakumović je bila ćerka Jovana Avakumovića, čoveka koji je postavio domaći zadatak brojnim političarima. Čak i današnje vreme, kada se preletanje s partije u partiju smatra za potpuno regularnu stvar, Jovan Avakumović radi nešto, je postao domaći zadatak za sve naše političare. Naime, uspeo da bude predsjednik Skupštine Srbije u 2 različite vlade, u 2 različite dinastije. Bio je to i pod Obrenovićima i pod Karađorđevićima. Iza mene možemo vidjeti galeriju Srpske akademije nauka. Tu se nalazi i arhiv Srpske akademije nauka, kao i biblioteka. Biblioteka je više nego impozantna i u biblioteci se nalazi negde oko 1.300.000 naslova. A na ćošku, u Knez Mihajlovoj broj 37, upravo u zgradi koju možete vidjeti sad iza mene, se nalazi kuća koju je nekada davno, krajem 19. veka, podigao Jovan Panđela, mesarski trgovac. To je s početka bila jednospratna građevina, zatim 1889. godine dozidan drugi sprat, a zatim je 1901. godine ovu kuću kupio jedan od najvećih titora i zadužbinara Beograda i Srbije, Nikola Spasić. Nikola Spasić je dozidao još 2 sprata, kao što možete vidjeti, to je sada jedna 4-spratnica. A interesantna priča je vezana za njegovu bistu, naime na pročelju fasade, na nivou 1. sprata, tu je Jovan Panđela stavio bikovsku glavu, bronzanu bikovsku glavu, jer je hteo da, ne stideći se, pokaže poreklo svoje imovine i svoga bogatstva. I to je zaista istina, ako pogledate pažljivo, možete vidjeti na nekim fasadama po gradu životinjske glave, uglavnom su to svinjske glave, jer su se mnogi obogatili trgovinom, pogotovo svinjama. Inače, ova zgrada koju vidite za mene je imala svojevremeno vrlo plemenitu funkciju, naime tu je Nikola Spasić otvorio fond za srpske vojne invalide, jer je kao veliki humanista dobrotvor bio iskreno zgrožen sudbinom brojnih srpskih ratnika koji su žrtvovali svoje živote i zdravlje da bi Srbiji bilo bolje, zatim bili prepušteni na milost i nemilost i zaborav. I tu je funkcionisalo udruženje srpskih invalida koje se zvalo Sveti Đorđe. Danas je to Akademija Ulus i predstavlja raskrsnicu Knez Mihajlove i ulice Vuka Karadžića. U ulici Vuka Karadžića postoje nekakve znamenitosti koje nisu sa istorijskog aspekta toliko bitne, ali su bitne za razvoj ugostiteljsko-zabavnih aktivnosti u Beogradu. Naime, u ovoj ulici su krenuli sa radom neki od prvih beogradskih kafića. Freska i naravno nezaboravni čuveni Zlatni papaga još 80. godine. Ovde počne da se okuplja mladež po kafićima, jer su u to vreme bile daleko aktuelnije i popularnije kućne žurke koje su priređivali ljudi u raskošnim stanovima. Preko puta Ulusa i kuće Jovana Panđele se nalazi predivna zgrada koja se sada zove Rudnap, a nekada je bio hotel Rusija. Mi sada krećemo dalje naše putovanje Knez Mihajlovom ulicom i uz jedno malo prisjećanje vezano za urbanizaciju ove divne ulice. Nastavljamo našu šetnju Knez Mihajlovom, pored brojnih prodavaca uličnih suvenira i ljudi koji pokušavaju da svojim talentima privuku prolaznike i da zarade neki dinar.
Ispod nas se nalaze kocke koje su manje više korektno sastavljene. Naravno, ima rupa, ima džombi, ima pukotina, ali sve je to daleko bolje nego što je bilo do pre nekih 150 godina. Naime, Knez Mihailova je funkcionisala kao ulica od nabijene zemlje, što znači da je leti bila nesnosna prašina, u jesen i u zimu strašno blato. Ali 1876. godine ovde je prvi put su stavljene i poplučana. 10 godina kasnije je ovde stavljena granitna kocka. Inače, zanimljivo reći da je u to vreme ulica koja se danas zove ulica Kralja Petra, tada bila Dubrovačka, bila bitnija od Knez Mihailove, te prvo ona bila poplučana. Zgrada koju možete vidjeti za mene se naziva i dan danas robna kuća Mitić. Nazvana po velikom srpskom trgovcu, vrlo sklonovnih početaka, koji je bio jedan od prvih ljudi u ovom delu Evrope koji je plasirao odloženo plaćanje, bio veoma milosrdan prema svojim zaposlenima, zvali su ga činovnička majka, reč je naravno gospodinu Mitiću, i on je bio vlasnik ove kuće i raznih drugih nekretnina između 1919. i 1941. godine. Zatim je došao rat, a posle rata su došli komunisti koji su mu oduzeli sve i osudili ga na 1,5 dana robije zbog navodnog pomaganja okupatoru. Još jedna zanimljiva priča vezana za gospodina Mitića, on ima veze sa Slavijom. Ako se sećate početka ovog serijala, kada smo pričali o Slaviji, tada smo spomenuli mesto koje se zove Mitićeva rupa. Naime, Mitić je želeo da na Slaviji napravi zgradu koja će premašiti Albaniju. Ta zgrada je trebalo da ima 14 spratova, da bude najviša zgrada u Beogradu, naravno da bude trgovina. Međutim, posle nekoliko bezuspešnih pokušaja, graditelji su odustali od toga da tamo sazidaju zgradu i u kasnoj prošlosti se ispostavilo da je tu zgradu nemoguće napraviti i zbog toga je u narodu počela da kola priča o takozvanom prokletstvu. To se i dan danas mesto naziva Mitićeva rupa i na njemu se danas nalazi jedan park. Na uglu ulice 1300 Kaltara i Knez Mihailove, između Filozofskog fakulteta i zgrade Rudnapa se nalazi zgrada koja je nekada pripadala prvoj hrvatskoj štedionici. Danas se tu nalazi muzej Ceptar, a ova zgrada je zanimljiva i bitna po tome što je odatle 1924. godine krenuo prvi radijski program. I kao što smo već rekli, Knez Mihailova je jedinstvena po tome što je uspela da pomiri najrazličitije stilove iz različitih epoha, različite ljude, rase, verovanja, religije, kulture, pa i muzičare, akademski muzičare i one koji su priučeni, koji, eto, tek onako pomalo umeju da sviraju, kao gospodin iza mene. U Knez Mihailovoj 47 je poslednja zadužbina Nikole Spasića, impozantna četvorospratnica, koja je završena po njegovom zaveštanju posle njegove smrti. A mi sedimo u bašti restorana Kolarac, čuvenog restorana koji je svoju slavu stekao kao mesto na kome su studenti veoma volili da dolaze, kako oni sa studentskog trga, studenti filološkog i ostalih fakulteta, kao i studenti likovne akademije i jedno kratko vreme pozorišne akademije. Kolarac i još nekoliko ugostiteljskih objekata, pa sve do kraja ulice, odnosno do ugla sa ulicom Kralja Petra, pripadaju bloku zgrada Knez Mihailove 46, 48 i 50, koje su napravljene između 1869. i 1870. godine i predstavljaju raskid sa dotadašnjim tradicionalnom balkanskom arhitekturom, uvođenjem novih elemenata. Zgrada u broju 46, ispred koje sada stojimo, je zgrada gospodina Veljka Savića, koja je kao većina zgrada u to vreme bila napravljena tako da su dole bili poslovni prostori, trgovina, gore prostor za život. Zgrada u broju 48 je takozvana Krstina Mehana, odnosno zgrada koju su postigli braća Krstić. Oni su napravili hotel, a zgrada je poznata i čuvena po tome što su tu bila održavani skupštinska zasedanja dok nije bila gotova Narodna skupština. I
Naravno, možda je najzanimljivija od ove 3 zgrade je zgrada Hristine Kumanudi u broj 50, ugaona zgrada Knez Mihajlove i ulice Kralja Petra, koja je imala onako zanimljivu istoriju. Naime, njeno prizemlje se vremeno sve do izgradnje zasadne zgrade Narodne banke nalazile kancelarije te iste banke, a zatim su u delu te zgrade počele da se odvijaju aktivnosti vezane za saradnju sa zapadnim silama. Odnosno, tu jedno vreme je bila Francuska-Srpska banka, pa konzulat belgijski, pa konzulat engleski, a danas se to nalazi Institut Gete. Tu se nalazi i čuvena i legendarna pizzerija Snežana. Kada je Knez Mihajlova prvi put potlačena 1876. godine, 10 godina kasnije dobila novo ruho, to su bile granitne ploče, a zatim je u Knez Mihajlovoj kroz vodovod počela da curi voda dovedena iz Delijske česme. Godinu dana ranije, 1891. godine, Beograd je dobio svoje osvetljenje, premda prva silica nije zasvetlila u Knez Mihajlovoj, a 1908. godine ovde je prošla i kanalizacija. Ulica se samo po sebi nije nešto preterano puno menjala. Najveću je promjenu doživjela 1987. godine kada je regulisano da ovde prestanu da prolaze automobili i da ova ulica u celosti postane pešačka zona. Evo, sada je to raj za pešake, turiste, ulične umetnike, lepe devojke, kafiće, prodavnice. I evo, ispred kuće Hristine Kumanudi smo došli do ćoška. Ovde se seku ulice Knez Mihajlova, ulice Kralja Petra koja se nekad zvala Dubrovačka, bila veoma bitna ulica koja spaja Dunav i Savu. S jedne strane je bilo staro srpsko naselje, s druge strane je prvo nemačko, pa zatim tursko. Sa donje, odnosno leve strane, se nalaze neke od najbitnijih zgrada u Beogradu, kao što su Konak Nikole Ljubice, Srpska patrijaršija, Saborna crkva i naravno kafana Znak pitanja, a sa desne strane, sa one strane prema Dorćolu, Bajrakli džamija, Jevrejska opština i naravno put prema Dorćolu. Prilazimo još jednoj zanimljivoj građevini u Knez Mihajlovoj, koja je bila takođe vlasništvo porodice Kumanudi. Reč je o objektu koji je sada poprilično zapušten, nikako da bude pušten u funkciju. Reč je o restoranu, odnosno bivšem restoranu koji se zove Grčka kraljica, a jedno vreme se zvao i Plavi Jadran. To je najstarija kuća u ovom ovde delu grada, napravljen je 1835. godine i postala još za vreme Turaka. Naime, sazidana je 1835. godine. Čudno je što ovoliko dugo vremena je prepuštena zubu vremena i zaboravu te nju funkciji, dok sa svih strana oko nje život buja. Naravno, tu možemo videti ultranovi, moderni, tek otvoreni tržni centar u Rajićevoj ulici. U njemu ćemo nešto malo kasnije, zato što smo sada prevashodno fokusirani na priču o prošlosti. Broju Knez Mihajlove 53 i 55 nalazi se kuća advokata Marka Stojanovića, koju možete vidjeti iza mene. Ona je čuvena i poznata po tome što je u njoj od 1937. godine funkcionisala Akademija likovnih umetnosti. Tržni centar u Rajićevoj kao jedna ultramoderna i prilično friška građevina neće biti predmet ove naše današnje priče. Međutim, postoji nešto što se potpuno uklapa ono o čemu mi sad govorimo, a to su ostaci rimskih građevina koje se nalaze ispod naših nogu. Naime, prilikom kopanja temelja za ovu veliku građansku strukturu pronađeni su ostaci rimskih kupatila, naravno onaj vodovod koji je snabdevao vodom još od davnih vremena C. Beograd i taj prostor, rimski prostor o kojem pričamo, je vrlo elegantno sačuvan od propadanja i ispod jedne debele staklene ploče izložen raznodavcima na razgledanje. I evo nas ispred poslednje građevine u Knez Mihajlovoj ulici, koju danas poznajemo kao biblioteku grada Beograda. Ali nekad to je bio najreprezentativniji hotel grada Beograda, koji je vrlo brzo dobio naziv Srpska kruna, napravljen 1869. godine u stilu romantizma.
Posle drugog svjetskog rata 1945. godine sticajem okolnosti je preuzeo funkciju Narodne biblioteke, jer je Narodna biblioteka stradala u nemačkom bombardovanju s početka rata. I to je bio sve do 1970. godine, kada je Narodna biblioteka dobila svoje mesto na Vračarskom platovu, a ovde je preseljena biblioteka grada Beograda, koju u podrumu čuva uspomenu na rimske iskopine, nešto slično onome što smo mogli da vidimo u suterenu tržnog centra u Rajčevoj. Dole se takođe nalazi ostaci onog starog rimskog vodovoda koji je snabdevao vodom ceo tadašnji Singidunum i Kalemegdan. I to je poslednja zgrada koju možemo videti pred ulazak u Kalemegdan, koja će biti tema jedne od sledećih emisija. Nadam se da ste uživali u ovom kratkom hodu po Beogradu. Vidimo se uskoro. Prijetno! Pokrećem novi biznis, pa mi treba jedna reklama. Ali ne ču onu običnu, tipa dođite kod nas, mi smo najbolji, niko da bude. Reklama koja ima priču, to. Reklama koja skreće pažnju, to. Reklama koja se prepričava. To. MCAD Studio veoma povoljno snima radio i TV reklame sa originalnom idejom, duhovitim sadržajem i jakom emocijom. Treba samo da pozovete 064 263 5663 I onda? I ostalo je istorija. Uje.
sve mašine za voćarstvo. Pratimo sve konkurse. Poljomarket RS. B+, nova energija za pčele. Suplement koji pomaže vašim pčelama da budu u formi. Sve za proizvodnju vina, rakija i kompletnu prehrambenu industriju. Aromatika DOO 018 581 840. Obuća Pavle. Siguran korak u budućnost najmlađih. B+, nova energija za pčele. Suplement koji pomaže vašim pčelama da budu u formi.